بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله تعالى زاري من تلمدو بقرآن درساتين تملسن تغنينتنا لزاري من ملكته سورة الليل هنا إن شاء الله سورة ورزم سلميل دقيقة أتر لمادرك مجمّرة سنكرا ينبرون تونا يندندون يكران يبرران هدالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل سنل زيغا همزة الوصل على محل ليس لهنا يايزن يكران سلهنا ودكنا رغوالن لام شدالو እናጠብቃለን زيغا ያስኩን ከፊት ለፊቷ ፈትሐ መጥቷል የሊን ፊደል አግንተናል ለስለስ አድርገን እናነባታለን والليل والليل إذا يغشى إذا ሁለት ሐረካ እንስባለን يغ ስንል غينون በደንብ ጉሮሮአችን ላይ ፈግፈገን እናወጣለን ማለት والليل إذا يغشى ሳባር ግን ሁለት ሐረካ እናቆማለን والنهار إذا تجلى والنهار ስንል እዚህ ጋር ሐምዘቱል ወስል አለ ሐምዘቱል ወስል ያይዘን እየቀራን ስለሆነ እናነበው ላሟ ስኩን ምልክት የላትም ወይንም ደግሞ ላሟ ከጀርባው የመጣው ፊደል ሽዳ ስለሆነ እናረጋታለን አናነባትም ቀጥታ ከዋው ወደ ኑን ሽዳ እናልፋለን ማለት ነው ወን እንቆይበታለን ኑን ሽዳ ሲሆን ሚም ሽዳ ሲሆኑ እንቆይባቸዋለን ተባብለናል ወንነሃሪ ከዛ በኋላ ሀ ፊደል አለ አሊፍ መሳቢያ ያለው እንስባለን ራ ከስራ ነው እናቀጥናታለን والنهار إذا تجلى ሚለው ላይ ላም ሽዳውን በደንብ ማጥበቅ ይኖርብናል ማለት ነው ካጠበቅን በኋላ አሊፍ ሶጊራ መሳቢያ ያለች እንስባለን والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما ألف مسابع لن سبالن خلق سنل خانقف يفرال لامجن عندك التنش نمتكارو سلونا الزيغات نكاكي نارغال خلق أنل وما خلق الذكر ذال شدانج بدن بنات أبكاتالن را فتحانو نافرالن وما خلق الذكر والأنثى الزيغا همزة الوصل الله أي نببم وركنا رقوالا لاموا سكونالات نانباتالا همزة على سو ضمانو من ماديس نكري لهم كذا والا من ناقيات نون سكوننا وكانون سكون بحالا يمتاو فيدل ثانو ثادا موي إخواء فيدلنو نون تدبكا عند التنبب كم ياربو فيدلاتوش عندو سلونا نون عندبكا نانباتالا مالا والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن نون شدانو ناتبقوالا سع عينون بدن بموضعاتين ارقطኛ መሆን አለብን ለሸታ ስንል ታውን አጥብቀን ሁለት ሐረካ እንስባለን ማለት ነው فأما من أعطى واتقى فأما ميم شدانو ناتبقالن كذلك مسابع لون سبال فأما كذا من سنل نون سكون عليك كنون سكون بحالا يمتاو يظهر فيدل نونن قلص كم يسترقو فيدلاتوش عندو نو نونن قلص أرقنا عن ببناتال من بلن نونان قلص أوتتنال فأما من أعطى አይደለም ወይንም አዕጣ አይደለም የመጀመሪያ ሐምዛ ነው ሁለተኛው አይን ነው በትክክል ማውጣታችን እርግጠኛ መሆን አለብን ጧ ፊደል እናፍረዋለን ከጀርባው
መሳቢያ ፊደል አለች እንስባለን ሁለት ሐረካ ወተቃ ስንል ታሸዳን በደንብ እናጠብቃለን ቃፍ ፊደል ከሚወፍሩት ፊደላቶች አንዱ ነው መሳቢያም አለው እንስበዋለን فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصد دال شدان بدن بناتك علن صادنا قاف يوفرال بالحسنى سنل زي همزة الوصل على همزة الوصل يايزن يعني بالنسبة هنا ولكي هنا المال وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسي سين شدانات كسرانات بس يكون بزو سوچ يقراوታል فسنيسره ብለው ማለት ነው ይሄም መጠንቀቅ ይኖርብናል ሲን ከስራ ነው ራ ضማ ነው አፍረና ነበዋለን ከዛ እዚህ ጋር ዋው صغير አለች መሳቢያ ነች እንስባታለን فسنيسره لليسرى وأما من بخل زيغا من بخل የሚለው من ነበረ ከኑን ሱኩን በኋላ ማን መጣ ባፊደል ነው የመጣው ባፊደል ደግሞ የቅላብ ፊደል ነው ማለትም ኑኗን ወደ ሚም ገልብጠን እንድናነባት ከሚያስገድዱ ፊደላቶች ነው ስለሆነ ኑኗን ልክ ሚም ሱኩን አድርገን አንብበን እናልፋለን وأما من سهل من بخل واستغنى غين لا يزيغا تقرأت النار واستغنى وكذب بالحسنى وكذب ذا الشدان بدن بما تبكي ربنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني زيغايا ሁሉም የተደገመ ስለሆነ ነው ያለፈው وما يغني غيኑን በደንብ እናወጣዋለን ጉሮሮአችን ላይ ከኑን በኋላ ያ መሳቢያ ያለን እንስባለን وما يغني عنه ماله إذا تردى عنه نون እንዳትነጥርብን ጥንቃቄ እናደርጋለን عنه እንዳን ማሉሁ የሚለው ላይ ብዙ ሰዎች ማልሁ ይላሉ ል ሳይሆን ለሉ ضማ ነው ከዛ መሳቢያ አለች ከመሳቢያዋ በኋላ ሐምዛ ስለመጣ በደንብ መሳቢያውን ስበን እናነባታለን መዱ ሲለቱል ኩብራ ትባላለች ትልቋ የሲላ የማያያዣ መድ እቺ ብቻውን ከሆነች ሱግራ ትባላለች መደስ ሲለቱ ሱግራ ትባላለች ይሄ ደግሞ ኩብራ የተባለች በደንብ ስለምትሳብ ነው በደንብ የተሳበችበት ምክንያት ደግሞ ሐምዛ ስለመጣ ነው وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى نون شدة ስለሆነ እንቆይበታለን وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا وإن نون شدة ነው በغና እንቆይበታለን للآخرة የሚለው ሐምዛ መሃል ውስጥ ስለሆነች ያለችው አሊፉን ስባል للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم سنل እዚህ ጋር ኑን ሱኩን አለ ከጀርባው ያለው ፊደል የኢኽፋእ ፊደል ከሆኑት አንዱ ዛል ፊደል ነው ኑንን ደብቀን እናነባዋለን ከዛ ራሱኩን አለ ራሱኩን ከመጣ ከፊት ለፊቱ ያለውን ሐረካ ተመልክተን እናወፍረዋለን ማለት ነው ፈትሐ ስለሆነ እናወፍረዋለን فأنذرتكم نارا تلظى ظا يوفرال شدانو ማጥበቅ ይኖርብናል ከዛ መሳቢያ ያለው እንስባል فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى
ላ መሳቢያ አላት የስላሃ ሷድ እናወፍራለን እዚህ ጋር አሊፍ ሶጊራ አለች ላምን ሁለት ሐረካ እንስባለን እዚህ ጋር ደግሞ ከሃ በኋላ አሊፍ መሳቢያ አለ ጃይዙል ሙንፈሲል ነው ይሄንንም 4 ወይ 2 ወይ 5 አድርገን እንስባለን لا يصلاها إلا الأشقى إلا سنل لا እናጠብቃለን ኢላ ነበረ መሳቢያ ነበረ ነገር ግን መሳቢያውን ያልሳብንበት ምክንያት ከመሳቢያ ፊደል በኋላ ስኩን ፊደል ስለመጣ إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي سنل يعني نسبالن كذب سنل ذالن ناطبقالن وتولى سنل እዚህ ጋር ላም እናጥብቀን ሁለት ሐረካ እንስባለን الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجننዋን እንቆይባታለን ሸዳ ስለሆነ ከዛ በኋላ ከሃ በኋላ አሊፍ መሳቢያ ነበረ ነገር ግን አልሳብነውም ለምን እዚህ ጋር ስኩን ፊደል ስለመጣ ማለት ነው وسيجنبها الأتقى أت የታን ድምጽ በዚህ መልኩ ማውጣት ይኖርብናል ቃፍ አፍረን ስባለን وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى መሳቢያዎቹን እዚህ ጋር በደንብ ትኩረት እናደርጋለን ዛል ይሳባል ታ ይሳባል ሃ ይሳባል የተዘካ የሚለው ደግሞ ካፍ አጥብቀን እንስባለን الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد تنوين على كتنوين بها عين ነው ተንዊኑን ግልጽ እንድናደርግ ከሚያስገድዱ ፊደላቶች የኢዝሃር ፊደላቶች የሆነው አንዱ አይን ነው ስለሆነ ተንዊኑን ግልጽ እናደርጋለን እዚህ ጋር ደግሞ ኑን ሱኩን መጥቷል ከኑን ሱኩን በኋላ የመጣው ፊደል የኢኽፋ ፊደል የሆነው ኑንን ደብቀን እንድናነብ ከሚያስገድዱ ፊደላቶች አንዱ ዳል ነው ዳል መጥቷል ስለሆነ ምን እናደርገዋለን ኑኗን ደብቀን እናነባለን ከሃው በኋላ ዋው ሶጊራ አለ ሁለት ሐረካ ስበን እናነባዋለን ሚን ኒዕመቲን ሚለው ከኑን ሱኩን በኋላ ኑን ፊደል መጥቷል ኑን ደግሞ የኢድጋም ፊደል ነው ስለሆነ በጉና ጨፍልቀን እናነባዋለን وما لأحد عنده مني بسم الله من نعمة تجزى زين كتنين بوهلا تافيد المتوالي إخفاء فيدل نو تنين دبك أننا نبوالا جيم ينطرال أننا نطرالا من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ينبرو سكون سلامتا مسابة ودكيونا إلا بباوانا نترالا كذا غين مسابة لن سبالا وجهي كاملة جيمن إننا نترالا يقلقل في درس هنا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسو يلين فيدل أجنتنا لسلست أرجعنا نبتالا يرضى ميلا را فيدل عندهم ضاد فيدل يوفرالو نافراتشوال ولسوف يرضى በዚህ መልኩ እንቀራዋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ በቀጣይ ክፍል ደግሞ ቀጣዩን ሱራ የምንመለከት ይሆናል አብሬያችሁ የነበርኩት ወንድማችሁ አቡ አቲካ ነኝ በቀጣይ ክፍል ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ